ام ریا سرکه یا کولانا تاخا مفتیج ناف درخینن شخو ابویم جارک پرزگریکه و وی گاوی هرکس بحثا ویدی که هرکس لبنده شارداریه کو گاوه خوی الترناتیو آ بردیل باویشه لیبله شارداری اگل آ حسه که اف چند روژن جبو سر راست کرنا رین تاخان دناوا تفگره دیه وکی کوما گود جبلی یا تاخا مفتی ایرو شارداری رین تاخا ناصرا پشتی گلک گلی و گازنان زفت کرن خلکن تاخه جوی گاوا شارداریه که خوشیا خو نیشاندان و گوتن دوی تواهی رین تاخن حسکه ایدی ورن زفت کرن. افشاره تابع کومبینا اگری احموی پشتی شارع 24 اوای سالی چونی دم دعو کرن نجمر زفت ببه زفت بو او شارع رئیس الویالی زفت بو بدره هنا شغلها بو تیده مجالت نبو نو زفت بکن ما خواست هاتن جامعه باشون ساعتان خواست بابا دا خوازی ونه والله دار خوازي ما انا كازفت شي بو يعني انما شي بمتي زفتي خراب كروش نفدي تشيكن بس مجالها بالمستقبل ده وقت مثلا جي هاني يجي كورت بين جوارجي بيدا قرتن ووجهك يدن بيسر ومفرقه دنجي اقدقيه شارع رئيسي ويدري او شي بيبي ويبرباش بيبي شاوي وين شاوات بي والله باشي خدمتك عالمي ري وتشكي قال لك باشا وان شاء الله عقبال قشي زفت بك ان شاء الله كدريه افيدا ناصرايه موقعي نجيكي موساج من استهلاكيه كيماني فاي ومبلشين كيماني برمقاو اري والله